Aduh, tumben banget nih Ari. Kagak ada yang beli bensin gua apa? Biasanya kendaraan pada ajak kijik aja lewat sini. Balik, Pok, beli bensinnya dong. Mobil-mobilan saya nih, kehabisan bensin. Buset, emang kagak ada yang lain? Mobil-mobilan kan pakai baterai, bukan pakai bensin. Lah, emang apa? Orang mobil-mobilan saya mau pakai bensin, kagak pakai baterai. Kagak bisa. Enak aja lu, bensin gua buat mobil-mobilan lu. Ya, Pok, pelit amat sih lu. Orang gua cuma buat mobil-mobilan doang. Paling juga 3 tetes gua beli. Suwe banget atuh Tuyul, pakai beli bensin di tempat gua, cuma buat mobil-mobilan doang. Kemana Kang bensin ini ya? Buset, bensin gue udah tiris banget ini. Nyampe orang gue kesono. Gue nyari pom bensin aja dah. Mudah-mudahan aja nyampe ini, gue kagak mogok motor gue. Lu lagi ngapain di situ? Gua perhatiin roman-romannya lu sedih bener. Iya nih, gue lagi galau banget. Gue baru ditinggalin sama cowok gue. Kagak ada angin, kagak ada hujan. Cuma ngeledek doang. Tahu-tahu gue diputusin pas lagi sayang-sayangnya. Ya, lu mah sama aja. Cewek gue juga begitu kemarin. Dia selingkuh di belakang gua. Ya, berarti kita senasib dong, Cong. Sama-sama ditinggalin. Hah? Empok? Dari mana, Pok? Baru kelihatan. Udah lama gue nungguin lo. Gue baru balik dari Paris. Kan gue model. Model apaan kayak lo? Suwe lu. Gini-gini kan gue modelnya jepit. Apa lu, Yul? Liatin gue. Lah kagak. Orang gua cuma ngeliat doang. Pelit amat cuma ngeliat doang. Lihat. Ntar lu naksir lagi sama gue. Emang Pok bener model di Prancis? Model apaan Pok di Prancis? Masa model kayak gitu? Suwe lu, Yul. Ya model lah. Masa udah cakep-cakep begini gue tukang cuci di Prancis? Ya kali aja Pok jadi kulit panggul di sono. Madi rodok lu, Yul. Kebangetan amat lu punya mulut kecil-kecil. Emang apa sih Pok kagak boleh? Sombong amat. Orang timbang begitu doang. Suwe lu. Saking lu bocah. Kalau gede gue bejek mulut lu. Lah,
Mau kemana, Cang? Nah iya lu, Mek. Ini, Mek, gue lagi nyari bensin, Mek. Udah tiris banget ini motor gua. Oh, nyari bensin. Ya udah dah, kalau Cang mau nyari bensin mah. Dah bujuk. Emak-emak dari mana itu? Ilokan gini hari baru balik kondangan. Ih, jadi merinding gua. Oh, ternyata begini ya. Saat diduain, sakit banget hati gua. Misi bang, kita numpang amin ya. Permisi, permisi, saya mau ngamen. Permisi, permisi. Lah, lu ngapa, Cong? Roman-romannya gue lihat lu sedih banget. Iya nih Yul, pokoknya kalau ceritain mah sedih dah. Bujuk dah tuh setan. Lewat main nyelonong-nyelonong aja.